neće niti predstavnik izvršne, niti predstavnik zakonodavne vlasti učestvovati u izboru sudija, već će to činiti telo koje je sastavljeno od stručnjaka. Ima i mišljenja da se time ipak neće obezbediti nezavisnost. Od 11 članova Visokog saveta sudstva, Skupština bira 4 istaknuta pravnika, koji će teško zaštititi sudstvo od političkog uticaja. Ako pretpostavimo da će na ova mesta 4 istaknuta pravnika biti izabrani ljudi savršenih moralnih i intelektualnih kvaliteta i besprekornog obrazovanja i pravničkog znanja, oni mogu eventualno da svoje izdvojeno mišljenje objave na sajtu Visokog saveta sudstva kao saopštenje, pa ko pročita, pročitaće. Preko toga mogu sva četvorica da odu u Pionirski park i da otpočnu štrajk glađu. I tu se završava sva njihova moć. Problemi u pravosuđu posledica su i